na me ne akoduru ho no na akoya adwuma foforo ko previous say na me kira de nti ya de kira de anka oduru ho onim de wo se wo ye nti le wo se wo trase na wo hwe niamum kakra nti nkrata ahodo a de bae na wo se me trase na me hwem nti me hwehwe mu duru ba bi na wo se me ne contractors so ye adwuma ma municipal no so ehia nye hwe kwan ya be fa so a project ne beto aso eno so free ho a ka ahodo a na afi abeso assembly no so na wo se trase ne hwe kwan ya be fa so a ye betutua na ankofa court nsem yama because ikoduru ho no na niema ensheda nye different ball game altogether wow because if electricity na wa assembly ho menua na nye easy your friends say casual workers ho ani ntuom ka for close to 1 year ina na wo say hu kwan ya befa so nti bi na adwuma no na enye bete sa to ko toka bibiri kwa kana de bibiri kwa casual workers light bill baby a maybe a cover police for be ba ya die ti say some de bibiri kwa bibiri project na ya na yentu akabo na wo say hwe na yetutu aka na ya shase ye adwuma nti bi na adwuma no enye bete se de meka no but nim na achi no ye koduru ba bi na wo say enso ye shase na yedi mputu dwuma se de ye mampa ni John Dramani Mahama de hye ye bose oba de be ba na wo say ye shase eye na de ba ko na ha bibi ni anyo so be kwai pa especially bibi ni town ene be kwai no say nso to a na kru no fa aflade nso to na aflade bibi ni be kwai bibi ni be kwai ti bibi no ko Edenzu area Edenzu area ena be kwai so okọ Zungwa na se fanse Antiaga we de ka Antiaga area na manfo be hu pa ko school junction hono kono nso to bia na ho aflade nti da wo se bo modern na ye fan fidie ba na ye betete because that time na nsu asiase na yeto na nsu to even 20 minutes na ho nyina ma manfo ntimi konfie nti ye se adwuma tete gata hodo ne ne wo ho nyina mu ho eda ofan ama timamfo ne nyoma sondwe e wo ho ye wi ensu ye nya wo ho a oba be kwaya yo ba bi ye fe no Yehowa pa go ne mekanisa ne be simple to mu be hu no na ekwan bi da ho a kusi atakwa amefo ne fie ho to fa na me papa bi ti ho enya me papa de papa pani nti me fa ne se papa bi ti ho na ne na ye ne ya nti se o ko hospital bi a gisi ye soa no na ye de na bisi ba bi ansa na praga na ko to fa hwa na ya humte nti outer rings of the rules na ye be kwaya ni nyina eno so ye sha CCC ya sisi ya odru be kwaya se challenges no ni hubium ye gusu na ne hu se communities bi so ma sha se ana o ankasa omu di dwuma so ade aboa o ankasa mu kro nti you call be kwa Methodist wa na Methodist school no ene Methodist church na sha se ana o pese o si dan e ma both primary and GHS no nti ye ko mo akoma o cement akoma o nchense se o fanto aso o ko ayin so a SD so a GHS the same thing ko bo o dance room GHS na mansefo o so na o so esi omo the backgrounds na wose ekobo omo se de be ya ombetimi aye no mo hare omo nti eno so ekobo omo emi aye nti mu hwa na ye start afi na aye budget ne ma awi nti na afi na ye se ye sha ase na ye actual project na ewo ye common fund aye ni mu nti ye sha ase ekohwe do nkokurum school a menua school a ewo be kwa kurum na enso ote hwa teacher fo ne nkwara no omo se owo apie na nkwala edimirika nti virtually awofo ne nyina eyi omoma emeka akutu ebi na ehwa na ya humte se ba bia wo no so na wo epo ano kakra nti ebasa na akoye ehu ama omo because me te classroom no wo be ba ho de na enya se classroom bo yemfa na se shed nti e ka se nkedua simpa nka be because edua no de se de ti e ma wira ma ho ba we de e wira cho ho ishi ane ne ama nti na wo se ye ya de fofo de boa nti esi am no ka se ye see room classroom block a emono chian ye about 95% complete ya bosso ya bibia ka bibi kakra bi na ya bi e de ama omo a ahemfo no ne timamfo no nyaage a mo baage so se ye beka aye no na omo adwe ne se ye de be dada mo because aye politicians so by because ye ko thank you to ho na mo kan ne so ye be se adwuma na boa na enam se me so me free be kwa nti na ma minim situation dada nti ama ya ntwetwe na ase ene boa se ye na nano abo abaso bibiri na se onfa abaso body no so ma omo ankasa because sabe omonom to aba no ene ma yenya kwanya ba enti abaso body no fata omumum because omonom hu se na omo ahokirim so omto aba ma NDC party a
na ndisi ba power betimi abo mo mo yesa adwuma no nti eno so ye wie ho a ebo a ye wie so antena ho a communities ni bebiri nsuo na dane problem drinking nsuo mbenom okay na problem mo nti okọ me kurum ye kura bi wa friend kwa so na nsuo abe ho ayedin ho nti se epesi podi a gise omo nante se me de ha ka be se ha ne kase kurum ana se ha ne ademra o town nsana omo konya nsuo ana se omo ba mo ho town nsana mo konya nsuo ikotu nsuo ho donko kurum ho na so ana me kan yes school dan ho yes school dan nko a yes water modern toilet ho facility ama school no dan no so changing room a ema no sabe ebi ko afichira obehye masisi no so ho yes also tunsuo ho because yem bese nkwala no beka se nsukom de me ntimi kofie na ma kopansu aba na se omo ye feeding program no nya afie no be kofie akoso nsu aba no wadi later mabra wo ye aduane no nti ho nsu tunsuo ho a yeguso a ye ho adwuma mo na omo yusu ukọ sublim kwantanso a ene adobera ho no so na hwe apomudin ho nsem na ayedin because ho na electoral area no apomudin ayare sabia bia ni ho nti na ho akoyedin se yeboa na yedbc ho mo a yeguso a ukọ sublim kwantade ne se ya wie a no so ya ba bebo so adobera de ne na ne ewo mfanse ne ya wo de contract no kra enche nti no so yeguso a ye ukọ amadu kurum so a nsuo na no so ye problem nsuo ntusuo ho subiri akaso ene a host of adesa bibiri na nsuo eni ho a yeguso a ye kase ye keka ni nyina benu ahwa adaji beboye yes but we ni nyina na akwakoye some of the challenges are babeto here what to me are addressing the very day your name was mentioned and then as you were sitting there going to take up the mantle of Ukra Musisi, you know, what was that peculiar challenge? And now we see free be quiet. Now a municipality, now one a dawa come as well. Now you are just say, I do it yet. Say the position with me and Kabaka Korea must solve. First one, a network challenge. Network. Bibiani and also be quiet. Bibiani has be quiet. Network. Nanya one empty and can buy. Very well. Nanso oba bebie na yanso be kwaya once a municipality no so you sure so pa nti network a very big challenge kase pa I see even ya ne mu hye so ya sura no kwa ofra bu ni dia sura no na network ni ho ehiem adobe ram baabi ho a se wo pese onya na kura o to kugina ekuru no fa baabi na just imagine say bi a ono business partner bi ko din komo bi a akaya private na was some kind of phone so na ji say okugina such a place obia so ba ho abayeko asa na dane asem ntia na most of them no ya mo adwene say men sa no obia te de meka de ene ebi kura ma menforoka na asa ba ya na da bedin so foroka ba be kwai asa no be enye easy ene no free on so a rules ene so ka rules so one of the challenge I know so na adane asem ebri but edanyame ase enche bia na MP obisa ho questions for parliament minister yi na no asabre em say problem na ho no ya start ya solve kakra because oduru awaso kurum sisi a e beto aba na mo ye awaso town rules and so road na ye no sabre atutu e beto aba ye atutu because na say yentu mi kanye bibi fa ne da na da manfo mo yentu aba ma ye na yewia de be ne aye nti atutu sisi a ho nti sa rules we nya na ese ehwe na ye ka ho asem eno so free ho a suku adane dan school for betem to fat okosoro ano se dem kan ya yesi a whole room classroom block ho a ni nyina papai ni nyina nti me biggest challenge sisi a yesi a dan na wie yesi awie ni nyina papai ama sisi ankwala ntram the previous government e buy I say nti no because I say ye de municipal nim na nkurusu yakoso ye na fofo so ye branch executive ho nti problem no edini ba ya na me nkotra kunya no so na man problem ba do with it edeba nti e ka chirom say o ma boa ya ba de ye ntrase ye so ye be ye de bi bia na ya boa na ye hwe de na ye challenge no so pa pese don kokrom di ya nkuranya ba bi ntra na obia yi ni ba free ho na hwe don kokrom so
to the next school ewa nkola ni nyina akwa amnam ka kwan no ho, which is very dangerous because sabe yanka say mra de but ka bi ba na say nyame amfa kwam na bone bi ana bibi ko si wo ka no ho a hwa na anopa sei ankola iko school kwa na de asema ba they was ye na ankola na yi omfrika kwan na da bi omfa ho ko school no nti minua ye gusu a ye bo adwuma no ade aboa okọ ba bi ni a na ye ba bi ye frɛ ho California na area ni nyina se ukoduru ho na that time hu omo kwan minua abaka se bi a sebe na obi ani ho ana wo hwe kuro no fi se na holding na de na enwanwan se mi predecessor ho no not nti me so me call ya hu ye na me so da bi hwe ekwan asa ya che nti wo se me ye na me de bo mo because enipa bibire na te ho akoye se mpanifa hodo na ho koduru California edan egu ho ene ye nya easy nti na wo se ye bo mo na ye ekwan ni wi no papa bi de o ka se we die local asphalt ni aye local asphalt because drip machine na ba ye no se bi nya competent people na omo de ye adwuma ye kwan na hu se ya ye kwan eno so timi ma kwan ne che eno an se obenya fuel no nya competent people no mo lead process no nti ye ko ye ho so a ho so ko ye kama na wo another side so here penika another side menu ye ho so kwan ba akokran poni ho nti se ofro pragia te se bia wo ademra old town ofro pragia na wodu watiko junction ne asiu na nteko because kwan ni ho pragia na bitimi akọ ni nyina sabri yaye ni nyina timemfo no anya kwan ko again ni o school bi wo bibie ni e fe no Anglican GHS minimum school na she for a very long time na ukoduru ho sisi a teacher for no kra omu nya baabi nyina no ma kira de cause nkwala ne doso ena nam say a whole stream ashidinti na wo so omo kankula ni nyina bom enti form 1 na nse say ka ye A and B a omo ye bi a 50-40 no ese de 90 ni nyina bebom no mtra one class the teacher for ni nyom ho kwantwa ehun say a very big challenge nti na wo say e ba sa so a teacher for no omo ntimi enye adwuma se de fc because enipa ba ko na ese call at a time na owie kra kwan ben so no be fa so a obetimi ahwe nsohwe ne exercise o de amankola no amake na mpo nkura ndo do say na obetimi attend to omo individually say bia there is a challenge nti na wo say ho so ekoboa na school dane no fofra esia no so yegusu a ye nti wo hwa mu screen ya ye we do kokrum en krampo no zata na ye mboso nti be about 3 or 1 month ago 3 weeks and I say 1 month ago na status no ni se ya de aboso ya plaster ye bia wi akaka kra bi na ye bibia na etwa bi wo platform no so no nti Anglican GHS a ehye for a very long time anat bebi eni fo bia su se na mo hwe kwan se school ni betimi aye na nkola so enya ho faso no ene amene o kase contractor wo ho a eye adwuma na by the next 1 month obewie na handle over ama teacher for this a bit here we say the challenges that you met no you have addressed some yes but from what you are telling me I can tell say positively I impacted the community very well very well nti anije astatiaba nti amanfo no bebri de omo kan obebie ne yoso be kwan se omunu omo ho se omo to abama his excellency John Dramani Mahama na ono so ode ye bae me na yekuro bi efe na mokurum ukọ hafu regional and say hafu side na ofa mines mo ha ho na kuro no na kuro no school bi ani ho nti gise obi a onim ho pa na ofiri otan kwa ebopo ofiri bopo na no asane na okuhu kwala to that Nobeko road the new branch on your right okuhu kwala to fiwa wa monam ho na cars no se car bia be firi bopo de mirika na eba na de osane bia no so odo wato no bo na no so enam se bopo no so nti very risky nti ana driver for no ekwan si o male ne miensa e wo that side no na okuhu kwala no monam ho a na minua na ya reho aye na asadane esuro eni ehun amankwala no nti ehun se ede na ebetimi aya abo mu quickly na we say ekusi school dan wo ho ede mankwala toto fiwa no se de be ya
omo mfa kwan because se nyamia mafie na dako ka bi mistakenly na nkola na ku school na bone tisi a nkola no be ko mo nyina ena notwithstanding no so say kwanim ho no na minds for no so do omo kasa kese no ena ma mo de twe omo mo ba no ko omo crasher side no nte ba sa na ma na ehu na wa he bi akaji to akola na okofa sa afidie kakraka we yanim no akọ school a na ehu nti na no so wo se yekoho na yekoboa na yesi school dai nti binia said the woka no challenges ne de ebetu bebre na nyame adom ne mo mpaibo ne Ghana fo nyina mpaibo iguso a ya address. So from day one besin ne and there is a one call office and father nura as you were in the office now what you na wa relax mo na we take your mind back. Yeah. What can you say to yourself? Yes, me judge me ho there because normally I make say so ya de pa obi na do buy say be ya de pa fa boa enti nipa ko no hu say ye benya ne pa wo mu enti bra be boa no enmo ya na ye da o mase say challenges we nyina me kan odo ye nwie ni nyina challenges we nyina ye kan amanfo e boa e ma ya solve because wo hwe kwan bi a ye asan sutu awaso enche bia na ete say sa kwan no mo de ma ye papa wontumi etutu ya to the extent say box side car no ba na say taxi so ne bonsa ho ne kodu sa bia na say na menua uti taxi mu ana ho so because ya amana kese e na car no ofiribo pono so ba ne ba besim e na ketwa no so oba be foro no so ono so fam enti obia say obia dodge kakra pe ba bia fa no wako enti na da ne say ayehu ne wo say ye mobilize enti ye ne high ways for ekasai en kwa no mo say onu say omomra no ye njai obia sa ma ne nkokwan no so am catch say because of say ye mpese ye beti say asembia si because of say ho no nyin nti omunjai ne yenye ne mpanifu bi ka bo mu a GBC for be boy na kwanchu mines so be boy na e fail ho nyina nti ai na yakon come say every 3 months bia na yakọ ye ho ni because enye adwuma say be ko ta ho nti ye ne temporal ayinti ne sisi a igusu a afi na ye be sa akọ ne ya sa akọ ye bi me ne odu ba bi no kroma kro bi fe ne hwe na mpoli as before so be wura ba bi no hwe na mpoli na one of the area and asekura ache obebi ni pa the history of bebi ni one of the towns and so no ko home school dan especially GHS no yeah true fact bebi ni problems there edoso but enam say nkof bebi ni anwa so be kwai ene Ghana fo nya wa rehim we munti kakra iguso aye solve no mo classroom no okoduru opa excuse me e catch us say school we ene ye no ye fe no hwenam poli GHS na no obisa won say we dey sabe obi portrait farmer na say dey me no asisi akoduru ho a esi dan na wi aye boss na nyame na ye da na say contractors so ye nyom no too fat omo aye omo adwin say adwuma bi e de be ma omo bia no so ombeboa say ye ma omo 6 months acha 4 months dey we so omo ye because project na ye ni nyina hu hia ye ade aye man kola akote because don kokrum say share the na no mo tiase no me nua ene da chinsuo to ye na abuagu fam ni nyina abuagu fam enti virtual senye school da ye si no ho ya aka ya kra bi ni awi ya na sem kola na da so mo nko school na say ha enti me nua o de share the na wo mo school yi sui share the no dina wo say ye ntentem ti contractors no so boy pa especially contractor bi afa na achisen on e sisa school no o ka kire say ya man 6 months there by the close of the 3rd month no obewie 3rd month ana ya wuramu nti ono so gusu a otu ana mambo bibie ni as MC or 2 major mining companies. Yes. And the Awaso bauxite ebeka ho a ya fan 4 aye 3 and then 2 which one Quantry Mines and also beka ho aye 4 tell me about revenue mobilization LBP ni etise yo minia o say revenue mobilization you in 2 foot okay you were the enfan say well established companies at abo mu dia no matter what happens omo de emremu no omo de because omo fan ma operation wise no e da sembe bro mu nti omo de ba na oba kurum ho say bia akọ market na akọje market too maybe na bi nsi ho because previously dani asem krama court nti as at that time no na omuni fee fixing yikura ho a digital tax
into virtually ubia make us a bebre no into tax baby any omo some kwan no ton yema nyina omuntia. Why? Because it was told and they were told say they shouldn't pay because at the amra ebegina so na ya judge say eska no anyhow. So what are you doing to change that mindset? Nti yegusu a ya ne mpanifo adi nkomo bebre a ya ma timemfo na te ase say sabi say the street light club bo o street so na wahunu foma na adwo anante a saa ne ma na ye no nti sia o mate ase a eno omo ye ne kakra kwa de bia sha nipa no nti bibia se na o chiri ne mu a etiki a little bit time and sana or respond positively to it. Many as ko be anu a won say kwan na no boduro na ehonya choked. Yeah, the politics to the extent say what wanna make us say oh well need to say oh ka kwam tifa na man ko akura chira because of say we ye enti in you free ho nti ebedane another problem kese especially on market days Friday. Yes, who twam bibia ni a kuna choked a wonya ba bia mfa enu nti sabi am no kase ya forso ye bypass a omo a akasa ebi omo ye hwe o bibia ni kurum no mbefa so na omo abasa hwe also and others the kwai mu ene other municipalities no nti yeguso na nsaya na namo bypass no what dey find ya dey fa be free be free Mess Junction. That is the first one. Otra bi se kakra bi Afrikumase ba and Afri house na kwa kakra mu odru bi se on sa right but Afrikumase ba dey on sa left. Mines for no omo Mess Junction one esro no. Do from Officers no be pie now we be CAC Junction e wo Nantwikume. That is the first one. Okay. And I hear another one so from Line to Barrier and I said Line to Junction. And also fa I be pie Otu Junction. And I say Okofensu ntem no be pie Otu Junction. And so ye nimpa ni fogu so. But they say road construction is costly. Very costly. So how are you mobilizing money for that? Yes, until we know enye assembly no na 100%. Okay. But ye ne highways and urban roads na kambu mu a ye boa na ye say dwumadi we nyina. Nti uba saa ehona ya ye ekodru ba bi Mess Junction hona ya ye dru ba bi a ye okay. Ba bi a na aka eye bridge bi a na no so ya amfele ye ja hokoye yefen legacy project because them account me for ho no so ye fail said be ya e betum odo cut me for there but said it is a car or two of former untimi for ho and the answer amount for entua market tools ni sa ne ma no IGF no unya no we true fact in America no omuntua as expected because omuntua nke betimi aye niam bebiri aboa bi ne bo ba America nke betimi ato bebiri e de aboa even currently as we speak drip machines ne buy no de e wo ho biom ne say e wo say eno ankasa nso nya ne funding ai de ntika drip no drip secretariat no ye wo fuel sikada ho your maintenance sikada ho nti bibi say anya afi ne e ba assembly ho say for scabra na ka yesu bi na enam say saa de ne hunti na wo say taxes kitingiti na ye gi no na de bi so erura ho e de ato fuel e de aboa nti ye guso a ya sensitize krofo no na setimamfo no de sia de omo agi atum say ehu hia so omo de ibi man kakra na omo de ba no omo de ba again ade ba kwa na esanso ha adwene pa ne say kwan e fa so agi ye ntograto na ye nje nti ama akoye nom say yes na ye nje nti me no ka say papa bi o si na so re dan some time ago and I'm so your sensitization aye no frame say on wa frame pay me number frame say o asore na yemra na yemhwe ma no na de wo so tua bia no because permit kura mpo no eden so bi betua eden so bi betua because why I didn't say also education na nko nti onim say otua wo bagia say usisi no onim say yemra say usi dan say o me yebhwe hu say ha no yes obisi ana say nye nti eno anse okoya na ode ne dan si ho nti eno na sisi a create a lot of flat e wo ba because obi ho a ba bi wa ni so si dan ho ba nam so am obi am hwenti okono ode si ho nti so to a no aka so ode si ho no na nsu na flood no wi a I admire man na fada na asafufro. Have you ever felt disappointed ewo sa ne ma ya wo hu mu pe akonya what is this here? Yes, and they make us say yes, but you say at the BI starting and ketum na kwakesim because if you but then now the focus was not there.
ebi ana nipa kro no ho na ne focus a different area and no focus but ye dey person focus ni nyina na ye said e be ya timemfo no beti ase say uyi bi ma na ye de boa eye ukroma no ye fa wote wa unya asomdwe nti anama hodo bebiri na MP ene me akabum okwa ahweaso a me na mfa ba kontwam ahweaso okay wo de screen so ye hwe okwa hom gibra na ye was school be her friend DGHS and I says yeah the municipality ntia MGHS MA primary in GHS the same vicinity na nkwala na e wo KG no say wo hwe on your left a wo se nkwala ntete form ye na ejina ho na nkwala ntete form nkunya on betra so na ye den in this 21st century that's right hom gibra ye kura enye kuru kitwa yeah I know na sabi ye nka say ye kura bi a ye ketua bi nti bi a ye ni shedan ko ho kuru kase pa nkwala na tete form nti wo hwe on the right side nso a nkunya ya ye de amom na say baby bibie ne sene amanfo si hunu na anya yi sa and it is 100% that they may hear or see it nti afi na eguso a ye change the narrative na because bibie dey densely populated yes community as a municipality pa easy now menia you say o compare bibie ne be kwai so be ka say bibie ne nipa wo mu sen be kwai yes sure and edwa no kosoro esen be kwai yes ban so ye GF nyina be kwai na nyafiri because be kwai for ewo sa entiase no so betua nti bibie no mo gusu bi nso wonya o mo ntua to menia enye easy nti afi na ye no mo kasa me ka ho na echechire so bi nso okay nti ego coach mo those guys nti ho na ya frɛ bi a adwadifo no wansa na ya from ne no mo di nkomo we ni from ne no mo di nkomo sa nkakra aka ni egu so nti enye easy as you see it from the ebani jedi itimi because ohwe yes this match in 7 near yeah independence they see begin the whole country yes first na one day MP say oba ma ya no a whole 1 week oba ya na sha ase na very marvelous but I think the last month wasn't bad. Yes, it wasn't bad. I o videos no even GIPC for buy capture as one of the year say omboa na ye nyina ye bam na trim na ye man na yakono because o man no wan say omba bo me dey ka festivals in Ghana because said yes yakoye na ye ani so ani anika nti afi we dey no mpanifo ahodo ne free enkramba ya obaboa ya e di sa afashi nti binia bibia na yaso be kwa your problem but you so solve mun number boy the issue of unemployment high LBB any very high. What are you doing about it? Yes oba bibia ni a ye dey yamia say mines api ho but problem ba kwa ho no say most of the youth na ho no nsano dwuma problem almost nsano dwuma no nti say mines require na age say okay me pe operators ma ya operate specific machines bi kwa na ide na nsa ya ikira no mines am ka kire so mo pe omo mbetwi omo emphasis articulator down track bi momo asa na adani asem previously kira no sorry baby ni mines so omo de baya be drew tano so no munya bi and then they have to resort to Kumasi and others nti ama unemployment no asem no e wo soro obi aso person ye djuma o mines obi a person ye djuma o mines yes so ni nsa no djuma obi sa no asem pe general hand no so excuse me emfa nipa bebre but don say ye fa say e a pillow da operator pillow da anya dan ya e djuma 24 hours no nti e de obekwa anopa e de obekwa wia e de obekwa nyumire nti that machine alone nipa miensa ba general hand e bia ba 5 3 10 nti ama unemployment no asema obati eguso eno omo kasa sabri enche bia. So aside that, any vision to creating something, yes, about creating employment, yes, ama the youth nti see ade say na mines for that cab mu a ye be training ama obi bia wo pepa say oye adwuma o mines adwuma e be training omo various machinery no say de be ya omo so omnya nimje ni wi a se nya be bia ni kwa akra obetimi de akoba bi fufuro na wakwa akoye adwuma nti eguso agriculture so yaso mu dedenden a eno so ye boa na omo mpesa omo ko agri sector no so omo ko agri sector de na mo ko yo say mudua emoayen ne others enche bia na e take a delivery of 100 sheep e pese resource omo ni ji ho say omo nyen
enwan sebe aside the major government akokon kete yes mo so ma fa enwan yes ade so say you mo bi ho a onye ho mo a within a short time. But the youth of today we more are ready for that when we talk of BBN. Yes meaning start my air training no e dey good platform ahodo so na e ka no radio ahodo so no enipa bebre na etu mirika e bae na even kra ye wie no na bebre no so say omante because some of them they are very interested. Me wo guy ba ko bi a me gusu kra me pay investor bo na ade a wo yan say oduabanche kwa no wia odibia gari no supply other food joint na moye nti bi mu ye very very ready to go into agriculture. Me junior ba kon san so ye minua me no call the same university. You see our resource to growing of carrots and a cabbage. I would drew Adobera number 2 both left and right. Waji ho nyina we use irrigation methods na wo de adua. Nti wo ba bia ni a omo manage ku ahono de yeso yeguso a ye bo omo se de obeya because ye nyara aka se de ni hwe white color job na bedding nti yeguso a na oba apprenticeship side no so a aban so abo a ya fa nipa bibiri ye training omo nti menia yeguso kakra yeguso I see se bitie nia waka nyina na akonya what is very challenging. Yes. And suddenly I want kasa osika ya na to dey kwa na abu abam but ne nyina so the sense show nkran ema oye ne o se otumi eye edebua ye hwe bibiani asa amanfo enti eye IGF ni ne to no nso mutua no ye ba no sika enyamu a sene wankasa kan no the mining companies no any others no now we can be about infrastructure. So even if say the government ne krampo anyere no ho anye bibia yes we be also no and within municipality no we have the only railway sector for which it has collapsed. So if we are to revive it, will you be okay? Mekas can be 100% perfect. So what are you doing? Yes, for its revival. Yegusua ye hojuma. Yegusua ye na aside they say yegusua ye hojuma no so say na railway no na djuma so pa na tete no na ye de ye ne say na ye de transport to enua ene bauxite. Correct. Nti na ema ye kwan no sebe say ehonye de nkura na load no down so bibiri ntina eboa ba enam say ye cars nketuwe ne bauxite cars ne timber locks no your friends and timber cars no sorry any ye compete wo kwan no nti oye ya na tutu oye ya na tutu na mencha de say bauxite for say almost smelting plant ba bibie ni nti no so beti sa problem so nti mi gidi say yesterday on mpo no say what is smelting plant baby na awaso atunsu side no omo de smelting ni ba wa omo ne akua fa wo ho ne asase owners ne wo ho no adi nkomo mo atua compensation na adesa omo start about it that does be create employment and be create employment ti ya no omo kokasa say omo ma omo ntumi kakra emo ase de ebe ya timamufo no bi so bitimi anya adwuma because bi ho ayesisi dan obi be ya mesi adwuma ho obi so be so nsu obi so de nsu ibe kwa so kwa akoton nsu keke ba akoton me ne ohwe ye o screen yi so a eno ye submersible pumper ye to ya na ye de ko chese hwe kwa SHS because na adane ho nsu problem ba kwa na ha o pa no to da bia se nkola na benya nsu o tu so hwe kwa ya nkora ne do so pa ba enche na mo fidi na say nti ebi na me hand over e de ama board chair na director so education director no so ha ne headmaster so ejina ho yi ohwe so a oba ohwe wonsa nifa so a your picture bi ho a eno so yakwa akasu na enkofo bi besi yi PURC yem say nim say omo de omo regulation wo emphasis yensuo ne light utilities ho ntine nim say omo ye bibi credit me boa unia so omo ye development agent nti omba ye niam e bibua nsuo omba ye community water
ene no so ewo ho ana ye commission uhu nti ni nyina ye ade a ye de boa eno so free wa se best kro ya mekan eno so bi ho na nam say school community ni so nti nso ba kwenti mi serve mu na the nail say the backup machines ko say they quickly say ya de betum na nkwala no ms on be pia ba bonten abese nsu na adane asefofo ko akola bi ho a wanya ma ne free ni de no no ankasa de dom asoso because nsu abonten bra ba fa bucket no all right bi ko ko no de atade agu bucket ni na so no odidu abonten the bucket na se obi fi asata de no de ko nti because of so if you don't want to say ye pese bi hu sa ade nti na ye bua ma nsu so ya ye ho adwuma ho na minia said na ye kan network na me kan no ye bi ho a ebi ho dada enya adwuma because previous government this is bia na 2G nti ma speed no form and ebi kura ho musi ye no ma so da nti ebi so ho aye soy but enya adwuma because of say speed no form nti duru a network na kra ni nya eden gifek father roma ye papa tanko computer ene ye nua Abdullahi friends say no so ye regional director and as a regional manager ono so omaboa eguso a yes of nti communities bebri na so yakwo hwe a western of yakwa na nya bebri nya makon akodu 10 communities a and so yesi new friends network access pools wo ho amonya bit say okonkro nu ya oba bebia na nya so bekwa ya one of the areas a border with Ashanti region enkro nu ya ofa ho anso opie central region eho network ukoduru ho a bebia ni ho and so opie obi ho a is ofurka ana say this okogina ekwa ho no apeka bi okwa na moto bi na de nkra na ma no a very big challenge because see an here your 21st century so akoda bi okọ school bia no oba opese otene fi no ye na research and others and so ofri sankuri mu a ebi se mo no subiri ankra mu ano ne adupiri mu a it's a virtually no de okoduru ye makwan na ba wo de out of the internet world no and as out of the system because ntimi nya de bia de ya de so e beboa na e ho so ya resort to nti hwe a osa Enwela Lamin a oye regional manager na ona engineer no so ba ye no na ono so share reflector no so gina ha yetu ho na mo a iguso nti enia se de ye ka no ye besere na mo nyina maboa ye na ya kikire o man no na ye ho ato because ne bridge bi okuro bi ye friend nso ntem de ka ofri bibi ne fo na ka ye Coastal Development Authority na no mo ye kakra bia no mja hokọ ye ntina eno so adane problem ka krant mi nko mi na sia obeduru ukoduru ha ebe wanije ebe wani so si ya fele aye ho kwan ne kama timemfo no enya omasumdwe ho nti mi nia bebie ni de programs ne doso ba nso nyame adawro ma His Excellency John Dramani Mahama ene ye ne ayaba MP igusu a ye boa se de na me dika aka ahwea so ukoduru ha emani mema nyina isu the same word emani mema nyina nti se oyire yare ne ye de ko ahwea so clinic ka ehu se ba bi okoda no one be ma bi na ekoda ho nye se bi a omo aheda se bi put because facilities ni ho isi MP aboa eno so ye de yesi ward kakraka e wo ho a ye de amo nti sanitation de ene e yade a be ye ade ba ko aba be kan ho because ye papa ka kire se ye boa na se kurum ye fan a sika hodo a ye sei as individuals ene aban na ye de kwa apomuden ho no eso bete fi se obi yare na so health insurance kra enye dan aban bi tuaka ena se obi yare na so no so be ko hospital enye dan obefro ka na ko ana obefro pragia nti yamu ama sanitation nti wo hwe de yetwagu ya abra bebie ni na yegusu aye sanitation day ena me ankasa me gina gata mu a me kura shavula meti gatami enye honko a okwa asanwe so ene be kwa ne important bebiri homjebre mu nyina ekoye bi ho a igusu yenwie ide but igusu nti o hwe ne wankasa o aboboso wa ha wadi ani ma wo moye a ye hwe the development progress of Bibiani Anyaso Bekwai municipality from now to next year. What should we expect? Say nyama bibiri ne bisi sisa bibiri ne beba because challenges na ye wona ya sha ya solve because e bit say obi a wonu nsuo ya ayama ne nsuo a na onante be almost about 5 kilometers ese na wanya nsuo si onante sa 5 kilometers ne biem ni sa 5 hours na ko be use no obetimi o de akoye adwuma foforo ma ediscaba
school dan na ni ho na ma nkwala pay so teacher for ho kire wo mo na nkwala na bi kura munya full usage of the instructional time no you see ye chemu wie na nkwala no ko na teacher for me no bo ho a teacher for no betimi abo ama instructional time no ya use effectively into development there and asempuntu no be ko na ni bebre see I no ka say just any da chie yai na yenya mpanifo free project office of CCG Accra no mba mansi mu a na ye hwe potential areas a ya sidan accessibility to electricity anywhere na say extension enko for the past 8 years nti ye no mo nanti bebie na enyo so be kwa nyina ene da na first team ko ye and then so am say the last team to be move everywhere ye wie omode report concrete na ya di akire ma ma baba ye extension nti problems ne de menu oba bebie na enyo so be kwa ya virtual kuro bia no ehia extension kuro bia ye nyi bi mfrim kuro ni nyina nti omo sate ba ya amanfo hu cars ne se ne nam kuro mu ye you know obi afre because there were 36 electoral areas nti 36 electoral assembly man bi afre se yamra no but we know say development no yen kakra nti mi nyeni nyina at sport and say at go nti ka show so munya butre say the first phase you go so I prepare for the second phase say the beba ba bi ebi nko no so e beboa na e de bia ko na yen to me nin komo we na yen sore na yen ja people with disabilities. Yes. Then I will yabo yo aside say wo mo ewo sika bia ba assembly kodo disability ankasa vision for them, they say. Yes, yes, you see, you go so, especially people with the blind. I'm say, I'm more person who see, I'm more kasa, I'm more workshop center. I'm be, I know my dim koma you go so, I know my share near common more. Yes, you baby near your facility or wha. Yes, shall more people with disability no more. It's most still on person to do, and wha, also. Ebi kwa na mom because obi ho a ne ba pese kosu adwuma wontimi nya sika no enkotua ne trinsa ne nema ntia no ho so aye de bo mo and a host of others sika ne de ba ye assessment the actual need of the disabled person no nti hwe pictures ya nema bia na ye de bo mo na ye showcase akire mu nti epese ye bo se de be ya omo so at least research agenda no omo so mbenya so faso because nya da bia na obeye no waja obiawo akiri nti eno munyo aka bom a ye adwuma ebo nti se am no ka say ba kokura na owufie na me minim se we capable to assist me nominate board mo ma hwe be kwai water supply and say nsu e wo be kwai me de ka ho because we say we the capability to help na disabled inability nti ono na ni age a ogusu a obo nti menua bibli na eguso enwie ni nyina de nanso eguso ejidi se de okan ba 1 year time de se say ahodo bibli na e bia e ba ha e beka se about transparency and this was almost say probity accountability and development the probity accountability and development baby what is how are you ensuring that papa this year emeramu no ana say His Excellency John Dramani Mahama say ade bia baby na makane antoso se de be ya obi abehu se ade wi na wo ye sempo onyi ni a omra na omehwe because that project ya mekan and am say e pese ya accountable nti na de bi kra ba ha e pese amanfo hu ni se bia akọ assembly ho na se de common fund 1 cedi na ba ye na ye se ya use na obi say ye de ye dan e bi na ye de school ya at least we go say ya accountable to you school no dynasty one yes figure bia oba a common fund when your first quarter first second and third yeah. The last quarter of 2025 in yes, May and everybody this year and yeah to say 31st year no so me release 31st of this very month yeah and yeah it tell me and ray nti yeah say bia any moment from the now fourth quarter ba be so far saying awanya roughly in fact say last quarter ba in fact about 15 million yes. Which is 150 billion cedis yes. And you bet me I say what you should know wisely judiciously because this time no project ahodo nyina no ya ntena baby ni aso be kwan anye because ne
threshold be a say project ne duru ho a wontimi award ho is the ba region e mo mbehwe nti ye niam ne nyeye ne in such a way say ye de ne nyina beba region na regional tender committee no ama approval sani a shase nti nyesa mpo anka project no ka ye ni nyina but because of say ne yempe say ye be shase ne akoye ba bi na kuduru be ne de nsem ti ye to ye bo e go through the procurement process no 100% and sana e award nti binua your probity and accountability in there excellent. Now what can be about healthcare? Your fabi be any announce be quiet. Municipal hospital there or na. Me say I don't know ne KCSC but even as Oliver asked for more no. Ne expansion. What is your plan? Because our hospital is one issue. Yes, no correct. You go so ye din komo na asem de ba ko ho no say ye ne mines for nakasa on say so mo ye one of the development partners omo ne aban nti ya resolve on be 100 bed capacity yama hospital no bed e de ma no ayeguso ene kura ma invite omo a right from here no be share meeting e municipality ho na ye di ho komo because ye nua ba ko on so be kwai kwasi dia so on so ye businessman on so boy ma isi say is it yeah provided me is that I'm say emergency center or something. Yes, I know so theater. Yes theater because of say in theater kese nti now I say enye ne mani nyina na ban betimi aye na tegu nti ye resort to other people la benevolence so amusu beboa yesi a oba bekwa health center so a MP so e be hu say light nti bia na enyina so na yinti okoto transformer friends generator kese ya friend giant set no kese enesi ho polyclinic your mahene clinic kese ya your mahene be sika dada no ho no ye de akosi ho a se serve the people say light of bar quickly near resort to no na enti eno no se ye busu a ye pese ya upgrade to a polyclinic level MP so ye ho njuma na development partners bia o mahene so de wo mo baaye ambabu amisi ya no so mboa na still the infrastructures ni bika ho nti ye no mahene kwa kushia ya na edi hu nkomo nti a lot of things are in the pipeline nti yegusunti said munya mate no yesi pese yesi Ghana into a 24-hour economy nti oba bekwaya ye wasase kese ana asase yantam da ho a eye market se nanka ye de besi market ada ho ache am say Christopher de abreso an assembly a toss assassino adahwa for such a time no nti say ya say 24-hour market nti ye man slepo sa assassino nti mpanifo frinkan e be hwe so be hwe sampa said ye ka no e qualify kuro no ne assassino ye kan e qualify for the 24-hour economy market no omuduru ho a e drew the entrance of the land no mo hwe kuro no say ya interview if measurement on be from so munye bi e ba be kwai 24-hour market. It's not quite. Nti in some so media me yet from mum dem 100% because it shouldn't come from yes media kwa science. Kwa science so had to science no had to be quite the said nti e be say dem nyina mba be kan ho na 24-hour market no e dey see ho na nya dwida ho na ayakono. Nti opani am na din komo wa hai MC Bibiani Anyaso be kwai Honorable Sebastian Obi ana menenu edi enkomo ewa hasia wakando do na bada wonsema waka nyina no obi beka se ede yenhwe Bibiani Anyaso bekwa you as MC betina ho niema waye aboa impact positively ama amanfo ebo wankasa wabaso in case say wonni ho a then awo wo de be ho ho position obedi okay as a project ahodo amaka nyina no ade a yaye na imprampo yimi say de na yaka bebre ne yaka no common fund IGF am no ka say me table so school bi a me pese de IGF ekoye mo no okomo no a almost good day nyina ya miensa
enso mo GHS omo GHS ena okọ ayiso a another town so ebe mo no ha that ewie akiri or something omo so nkwala no nante kwan bi ansa na omo akọ nti personally me dey me personally say IGF bi amenya bia no me dey kọ ene da me ne me coordinating director ena me afu etena ase analysis hwe ba bia ebenya sika ere be say adwuma no nti saa de ba ye betwere ho say IGF na ye nti anye den kran na aside eno no amanfo ede no ebe kai kakra enye den ya na oduru be kwaya problem na nka nsuo to a na aflade electricity any others no amanfo de eno be kai nti virtually yeguso yempese ye be ba ye ho abaso ba bi o ha nsuo enko ho da tese na me ka so komi krum area fe no kwa so se edu dry nko ho da dabi edu dry season amoko as far as from studio ha up to old adiamra ansa no mo de nsuo aba ana se others ni nyina nsuo ni ye ready na start am de no be kai se at least papa ba e wanye hwe kura no odi wi aba ha na enam se yeguso a assembly ye bi na MP so ye bi you see I targeted 10 communities ayeye the backgrounds amom nti oba homjibre edibi ko ho edibi ko mo ho ba kokrum entaso krum be kwa area no uko kira no edibi ko ho abodua abo edibi ko ho edibi ko fi hia kobo enades eno so eguso ayeye na the most popular one so a eguso a enchi bia eno so ye be ye traffic light ya ye hu dwumadie nyina wi a eba bibie ni ene be kwai eno so one of the policies are MP edegu kwam a ono so boa ameye enti me dia se ekina woda sore na bedru be kwai na hu se traffic light si wa ma na nwo wa se ya idika ya hu adwuma asie ene ya ban rules for aya asia akaka kra bi na nyame ayi poma okwam na first area ebia ebe hu traffic light because say teteno na your books bi wa nkwala no say when you see the traffic light red means stop, yellow means get ready, green means go and go. Akwara be ka obuku nim ebi obi ho picture no ba onima de kro. Enti ya driver for no class, excuse me to say, ebi okra no so ate but hu bi say the city. Enti uja no kuduru kuma ase kra na adane asem kokohu traffic light na adane asem. Say no okọ, say no ntu, say no nya na adane asem. Ba we dey edi ba ye nya hwena no ha. Enti u bedru ho. Na we experience wie. Na fe kokuma ase nkran na kosia ho. I say I something easy and common about. And through the initiative of the MP. Tell me about your vision for next year. My vision is at the end of the day, no one. Me person me school bia and I say crew bia wo baby and you also be quiet and color. It form and I say omote eduase and I say structure ordinary structure say na omudisuan again. Me person me te and who say because of say obi antimi anya ya resabia bi ankonti ene bia owu bia ba ana upra bia to no. And the last one in person can meti say nsu atoma ekwan bi aye through to the sense say ka bia ekokuru bi so afrubupo bi atia san ema oyi ne bia ba. It be vision say at the end of the day sa area somebody nya na ka ya solve all problems ni nyina. And how do you plan addressing all that? Yes, you go say the medical ka yetu na mo bebria ye oba baby na yaso be kwaya ye kwaya na ye jagu for so long a time. You see baby abeku bia contractor so o ye adwuma. What benefited from Big Push? Big Push no ye benefit as of now because the almost starting na kwaya trunk cruise no e na omo ye ho adwuma but ye obi wo ho a ye no mo di nkoma appropriately on ba be from the quiet to home jibre. From the quiet to Humjibre. Yes. Big Push. 10 kilometer. Yes, Big Push route. Okay. Yeah, Brandy, my men found here, but any message of hope or the anyone listening to you within our catchment area yes. And that of your municipality? Yes. Kakra me can say obi anya yeshemu. Na adwuma na ye no enyi nipa ba ko adwuma because ye boss ye nyina ye mbra na ye sanitation day esi ye nyina bom ka at the end of the day no see it means you see krum nyeti krum a yare ahodo a e face no e ma biem nti it means se be wa fum kwa na abakwa e ya na bebe ni nim se apomden e iska obi nim sa de no
ba se wo apomdia se afro se bese na yenkodo ma afu mu a ana obi frem se yenkodo na afu mu a metimi akọ na manya sika e de abafi nti timamfo ni nya yesimu ewo yemu na omomboaye na ye nyina nkamu ni fa development ahodo a ya iye mark no yemfamra because ko duru ba bi kra adwuma bi wo ho a ebetima say dem contract all right but o ya de ketewa bi boa ebetima facility ami ayi ntem me kai say ye ko yesu brin kwanta chip compound na asase kura benya no na edin but ya na ba ko ho ka say oh mu asase bi wa na me akasa kra na me ye poultry farm so me fancy dan no ane am no ka say ye wi e ba wo so which means say ono de na asase ne boa ye no you see a chip compound aba ho a obi o yale bia betimi akọ ahaye mansi community amekọ ho amene school kwala ne kokasae na etwagui na mekoduru ho na omuhu se me yesahwini na mekọ school bisek na me ba watiku na maye MC no mo anya yeshimu se kona bia wo hye bia no yire ho suade a betimi akọ ni na nkwara no moni agye am se sade a omoni ma ntwamfoni a omonko ene se gina ho a yetwamfoni a e ho no ntimi a ayeshimu ho ntitimemfo no enya yeshimu yemu na efa puntu ni bra. You are a mentor. Yeah, that's it. I mean, sure. So by no near be din komo. Ye bompa say ni awonsusu osusu a wo yesa hwini a do atranse hwi asase so se de adwuma bu asa hwiman no ebebam ebepam ye be sian to ankomo no so yeah, that's it. Opani ya de din komo ye Honorable Sebastian Oben or ye MC bibi ni anyaso be kwai. Ye dana se so by oba one Louis Duffer and Minia Bema Bakun so Kanwa. But me from what he was doing, no, or more or less an aid to the MC or no Sumedanasi. Todan Minina Hanani Hombre, na yene panel no in Sinkonya after this break. Koko adwuma yefua mo ye adwumaten imamo yiko yara Ghana fua omamo asasira ene no trobo koko fertilizer papa moji atomu no wasadi asempa ba yara Ghana e di koko fertilizer fufra ye fe no yara Vita Crop Lift Bio na ho di notice NPK zinc boron emano baye esodoso na wunya bapa no asemu ma eyensuo enti hono ntem na atimi di frekuafo no bia e di bo spray na eti obreso gidie esi Kwa na wuntumi fanfra yara Vita Crop Lift Bio emu ahoden a ayesunkunti ebowra hahanu muntem ama ye adwuma enti wasase ene wiemu nsakaye nyansunsanso bia e wono ban ne so enu ane se obetwa milk konko ne baako agua fidie kafo mu na de nsu afra spray no na otwemi enu bia ntem kopon se ebehya ase ayi nsirane eka baako bia ebefa tro baako se wo de Crop Lift Bio asasira ene no trobo emu bia spray wukokwa ayi shani pi na entingu nso enti enye koku enwoka se opese uto aduro ye koku dia ene akopa asase wura ene no trouble ene Crop Lift Bio nya mfaso pi eno na Cocoa Research Institute of Ghana for agiatumu enye na wo ba bia ye tonto yara no bia 0308 251 060 ana ko ye website www.yara.com.gh ana ko ye Facebook Kwame sheni motivate ujili se ebe fawa ni nafufu ni netita nyina or the best way for bet influencer and your best one fufura abrochi cheni code no etimi mani nyesika course dudu o chiche no na chire sika dudu obenya obia betimi ye bet influencer we ya the fufura kra edikan e wo wiase afa na nyina free betway kai se nchihye kakra wo ho Gaming Commission of Ghana sashase woni fie no wo twe a enko ho bet ni wonyansem abusuafo enedi sama ba na ene se sabre die ye ha ye ho bebre enko achichi ne bencheye se ye kwakwa ye nkata asem ya chat business consult aba awobeyi sa ha wo nyina afiri yenso na dwumadia odie ni wo ye business advice, accounting services, accounting software, training activities, banking advice, pension advice, wasanya special activities to say business tax planning and preparation, individual tax planning and preparation
preparation, filing of monthly payee, filing of monthly VAT, filing of annual returns, preparation of tax account, and a tax advice. When you are samada, if you are charged business consult, as you are ever. Now open quality leathers, materials, stickers, casters, a carpenter for Wonyama, which are carpentry items, paints, any advance Wonyama in also atwa. Your chat, or Bebo, and when you be at all. Nanyama suya papa, nebo for. Your chat business consult. I was second year so tanoso. Fairwa Homa True for Iso 0246 945730 Anna 0240 344063. Amanfo send be ya ye form ne ye kwaye betina na ewiem nsako. Boys Dance Training Institute ya kai hubium ya kusu tinkrofo ya dibosumu miensa pep intensive training safety training, fire training with certificate, first aid training, nebano equipment training so dia ya chow excavator, dump truck, wheel loader, dozer, backhoe, heavy duty machines, heavy duty mechanics, and heavy duty welding. When it jones and west young in a king quadia, a quiniano at dawo at the amount. Ya tinkrofo be brave, Ghana, a free and a do so say, what did 3 months, Ebabusia winina, ya chacha for aquadare, na wooden ninja, a funny ma, Obabusia away and chain, Jofom Sia, Nabaka, our bra, Yabasha Adisia asset, school and quam, and the idea to say, Yentito, Nakoya Juma our mines, quarry site, and off a construction site. What's here, Sunday morning in a Reno, Yabasama license, the free DVLA, your beer, your pro at your editor, Pia, 1 hour between and your Juma pa, our mines at Jumum, and off a construction site. Boys Dance Training Institute. Shisha school no achikwan ewo. Sashi also Genase. Roselle School Complex wa. Yan first school 24 ewo. 0595 761 794 0247 618813 and afi 0242 536323. Joe forms Sisia. Nabaka ho. Ewo bra. Ya baba sha ya disuya ase. School M24 adwuye. Ese yesika samdie. Ewo form aye Boys Dance Training Institute in Kwa. And ya dibo so miensa echiro we nyina. Ya say training people, creating a better future. All right, mema wo akwa bada pefa wo emra jumedesimi wo eye menu ya bema kwabena Musa ewa ha for the NPP and Isaiah Kwarting nso ewa for the NDC. Isaiah, good morning. Yeah, good morning. Okay, so na me adom. Okay. I check my wash. Na yede why nothing gran. Wa ni ankabo ni natio. Jandam yo fe mo ma wash e 1 minute ngra. Nothing grab me mtoi. Etulati han wale ba. Oh. Alombo e ma bia tim o chichire adwinchire me ni how bia la. On wa kesa de bu ma izunzu ti bemblessing. E wala on gan aso. O han e wo wa. No e ngoti etifu de betre be bo ma ne. Ye be wanze. Mo bla na mnya course kunyo eti liberty e ma zio. On ko ne boye abia ne kayaso be fe ye o gan aso. Oh. Ye mkweti. Me abia. Kayaso do wasopo. Na ko via bia de ngo ha hwe ngo ya. Bia wo ye wo hwe. Ko via bo bia la good morning. Yeah, mo supam de ma Isaiah. Ko via bia sort mayo. Me sort my. Anu mesi boye matu atimbo na ti akwandu no mbam put. Me no lingom. Yes. Na de fe. Isaiah de win. Aya ne mo. Oh, David. Ne mo fast. Okay, you want to pa. Ja John Roman Muhammad Aroma ninjin oti okay ti chebo ye panande, but I think ye boy on. Na o say boy emo exercise dem wango anye. Oh, exercise and then na unchinyo ya. Na mo ache mo shebo ende. Anoma ya ha mo shebo. Anoma ya ha ye shebo. Anoma mo shebo 31st. Yes. Na hani ye hima. But ye de hypocrite je you should young democrat boy oti NDC ba natibo iti ye de wa bededen ne be wura mbo be kwa abon be ya la ne yesesa ifibre iti police commander na regional commander wa
because of the Easter festivities nati ongo manchi bi so MPP chair eti ala hon bi ala baba ko bi ala na demonstration ban so demonstration no bangra kra bangra demonstration bangra e ma anya demonstration police command ne ba ma official letter che because of Easter ne be ko dispatch be men to various points bobengo nyawo sere che be fe bo wan nti be susun che be fa date fufro bebra. Oh, okay. So what official? Okay. No, not so yet ye o ma Azaya mobile ba postpone be one day. Iti ela humbo ye modien. Yeah, very good. And Bella by a bed. So you could see the agenda. Yes. Oh, gendarme. Oh, this is the gendarme. Iti alombo ye NPP kwa Musa mo be demonstration. Be demonstration. So along ye kusi ye clean up exercise. Oh, okay. You don't give you the opportunity because the opportunity doesn't belong to you. Very good. What a national what a national exercise. So you don't have the opportunity. Why is it that you can waste time where demonstration? Then that is where you guys also embark on your clean up exercise. Fados ne ongaya so why establish fact na wa ye re establish the fact in just somewhat